whakaalawhalahi atu mahani he tola do wala tala tutupu ke lata e mea whiawhi nei. Whakamua, koe mga ho e whiawhi i ne awhi ne langona e ongo mai he mga whaua. He kua o kioki e taha i tau pale mia whakamua, koe lilifu ko Sir Toke tufukia tālangi ki he hana kaina i whonua kula. Ono fulumahiva e hana tau tau mui. Koe mui ngā hua ha Sir Toke ka mata ei he tau ngā hua whakatuwhono. Tali mai he liu mai ia he tau whakakoanga ki he aonga pulotu Massey University i New Zealand. Ko ia whoki koe tangata loto matala mo i mahifi ki he tau ngā hua whakapisinisi. Tā mata ia tau pisinisi ko Toke's Enterprises, Tastalk, Peleni's Travel. Mo e mātutaki whoki ia pisinisi he hana matua ko Peleni's Guest House. Hai ai whoki taha pisinisi ko Hare Rentals. Mo e tā mata whoki ia taha matakau ni whahingoa e koe New Investment Company. Kautua ia ki he tau vilianga whono ke pule he tau tahe awhi hiva seu hiva mfumahiva. Koe tau ua awhi ua ke he ua awhi lima ne whiwhilia ia ke eke mo taha iki pule. Koe ia koe iki pule he tupe mo iki pule he whahe whenonga vēwa ke kapeneta ha Honourable Young Vivian. Ko ia whoki iki pole ne tā mata e tau pisinisi e whakatuwhono me matakau Reef Group. Ne whakatua e whale ika mo e whakafua atu e tau ika ki he tau motu he lalolangi si pia whoki e whāma nonu i vaiea. Koe tau uawhi walu ne kautua ia ki tau vilianga he na wha motu. Koe tau nei whoki ne eke ia koe pale mia hani we. Koe tau iki pole ne whiwhilia ia ki ngā hua mo ia ke he tau mnghala nā, koe tau lilifu ko Pokatoa Sipeli, Olaf Jacobson, mo tungia Sonia Holo. Koe tau uawhi hongfluma taha, ke he uawhi hongfluma whā. Pale mia whukia ia, mo whiwhilia ia tau lilifu ko Pokatoa Sipeli, John Williamu, mo e lilifu ko Kupa Mangatungia. Koe tau uawhi hongfluma whā, ke he uawhi hongfluma fitu. Liu whukia ia pale mia whuki, whiwhilia ia tau iki pule. Koe tau lilifu ko Pokatoa Sipeli, Pili Tālangi, mo Dalton Tangilangi. Koe tau uawhi hongfulu mawhitu ke he uawhi uafulu. Maunga ia ni e tau iki pule nei ni ngā hua mo ia. Koe tau lilifu ko Sipeli, tau lilifu ko Pili Tālangi, mo lilifu pale mea mga nei ko Dalton Tangilangi. Hongfulu maua e tau ne lango kia ia e fōfō koe pale mea haniwe. Tolonga mo e kehe tau mana ka manatu e tau tangata ke he hana tau ngā hua. Kai tolonga ka manatu mo mai longa hana hingoa ki he tau ngā hua ne whakahingoa e ko niwe ke monuina. Ai prosperous niwe. Koe mahuinga lahi e talhawanga nei ki he hana mo i ngā hua. Tolonga whoki ka manatu a ia koe palimia ne langaki mai e tupe whakau mai he tahe seo e do tāla ki he whai seo walungu fulu ki he tau mga honei. Ko toka hifo e Sir Toke Tālangi e hana toko ua, ko Lady Fifita Tālangi, mo e tau whānau toko whā, halaua, mo e tau moko puna toko tolu. Tali mai he langona e ongo momoko, mo e ongo he mauku he māma he ahui neawhi, ko whita e tau ui whakalofa, mo e tau ui whakatukehe, mai he tau lilifu mo e tau takitaki he motu ko New Zealand, ki he mga whaoa mo e tau tangata haniwe. Mai ia he ko vana lahi haniwe mo New Zealand, ko Dame Patsy Reddy. Hāna tau manatu mo e tau ui whakalofa ke mga whaoa, si pihia ke tau tangata he motu ko niwe, ha koe ongo nei kua tupuai ke pale mia ko Sir Toke Tālangi. Ko Dame Patsy Reddy ne whakamolia e mo e whakafōfō wa Sir Toke Tālangi ke eke mo taha he tau iki he tau uawhi me hongfulu mawhitu. Ko tau ui whakalofa mai he pale mia ha New Zealand ko Right Honourable Jacinda Ardern ke he mga whaoa ha Sir Toke, si pihia mo e tau tangata he motu ko niwe. Pihea ia ko Sir Toke ko taha he takitaki kua whakakesi hana manako mo e whakamalolo ke tuku hake a niwe mo e tau ngahua ke monuina e tau tangata. Si pihea whoki ke le veki e tau taonga he motu. Mai he iki pule kua o kioki mai he katawhaanga ki New Zealand ko lilifu ko Murray Macaulay. Pihea ia ko Sir Toke ko e tangata manako motu mo e ngahua whakamakamaka ke moua e monuina maniwe ki lalo he hana takitakianga ko tau se ia e tau whiwhilianga uka mo e vihu ke kautu e tau manako ke monuina a niwe maniwe. Walu e tau he ngahua laua tuka ua mo e kua eke nia ia mo taha ka pisinga mahofi hana. Pese ni he lauia e tau mga honei ki ngā ngāo COVID hongfulu mahiva. Ka kua toka hifo e ia e motu kua tūtonu hia ke mawhala mo e tau tangata kua malolo.
Mai he hangai ki pule he Foreign Affairs ha New Zealand, ko lilifu ko Fletcher Tabato, pe hea ia ko tau liongi me tau uif ka alofa ke tau tangata he motu ko niwe, kai mua atu ke he mga whaua ha Sir Toke Tālangi, ke he tau mga aho nei ko maukua e motu. Mai he hukui he whakatuwhano Amerika ki New Zealand ko lilifu ko Scott Brown. Pe hea ia ko mamoko lahi ia ki he langona ko kio ki he hana kapisinga ko Sir Toke Tālangi. Mai pe hea ia ko e taki maloloa nei, mai tau tangata mo i motu ko niwe. Puhala atu hana tau uif ka alofa ke he mga whaoa mo i tau tangata he motu ko niwe. Taha i ota tonga tau la mai he motu ko Australia whaingoa e ko Magic Bullet ne ko helia i a lofi he maam he ahoi ni awhi. Ka koe pungi ni nei, kua iloa e kua tuku whenonga atu e tonga tau la nei ke he motu ko Australia. Kumikumi ai a BCN News ke he taha internet mo maua ke he maritimetraffic.com koe iota nei hau he motu ko Nukuhiva i French Polynesia. Koe aho whakahiku ke he motu ia koe aho whulmahiva he mahina uni. Tala hau mai e whahinga hua mai tau le kua tupu whakaofo. Koe kumi langamatai e tonga tau la nei, ha kua whaimalona e inisini. Koe mena ia kua whakatoka atua i e posi search and rescue ke toho mai ki a lofi. Koe tokalonga e tau motu e Pasifika kua pā mo i nāka Italia po ke whakangofua e tau tangata o whenonga mai he tau motu ki niwe ha koe ngangao COVID hongfulmahiva lau ia i foki e tau tonga tau la. Koe tau atu motu French Polynesia ni kua talia mo i whakata e tau tangata whenonga vēwa ke watu ai ke tau motu ia. Tokalonga e tau tangata kua whakakisi manatu ke he tau whawhanga pepa he whahinga hoa whakapūloa ha koe tāla nei. Kua tupe ei ha koe ngangao COVID hongfulmahiva, kai kua iloa ai he pungi nei, mai he ofisa he tau la kua tupu whakaofo, kua tuku whenonga atu e tangata nei mo he ana tonga tau la, Magic Bullet, he pungi he aho nei. Kua tau whitu ai he tau mga aho nei e tau ngahua ke tālanga e whalihila fōu i Kaimisi. Pihia he whakamoli mai he lilifu palimia ke maam he aho neafi. Koe ka kano ne tau whia i ha koe tau ole atu he tau e ke pule motu ko lilifu ko Olaf Jacobson mo Terry Coe ke he whono ke pule he whahi tau puka mole. Tala hau mai e palimia ko lilifu ko Honourable Dalton Tangelangi ki a BCN News koe tau whi e tau ngahua ke maeke ke tau se tau kumikumianga mo e tau whakatūtalaanga me tau tangata he maanga. Mo atu ke lau tolu kona nofo tata atu ke he tau matakavi nei ko Kaimisi. Koe mataulu he mahina nei ne whakailoa ai he palimia kua whitāni e kamata e tau ngahua he mga aho nā ke tae whalihila ki Kaimisi tūtai mo e ofisa Telecom Niue. Koe whalihila fō nei whakatupe e whakatuwhano ha Australia. Kai nā kai mahino mitaki koe whihai katoa he tau tupe kua manaki ke whakamole ki ai. Mō lea e whitungu fulu tau pisinisi, mo e mō lea e ue seau e tau tangata ngahua ke tau pisinisi ia. Ne kua maua ai e tau tupe langamatai tau tutongi he whakaholoanga he whakatuwhono ne whakahingoa ai koe Wage Supplementation Package. Tala hau mai e matakau kau whalatahi tau pisinisi he motu Niue Chamber of Commerce. Koe mō lea e $500,000 tālā kua whakamole ke tau tutongi halau tolu, tali mai he kamata e tau whakaholoanga nei he mataulu he mahina ha me. Toko ue seau whang fulmataha e tau tangata ngahua, mai he whitung fulmataha e tau pisinisi, ko maua ai e tau tutungi langamatai nei, he tau ua whahi tau puosi. Pe he hukui takitaki he ofisa Chamber of Commerce, koe ngahua whalataha lau tolu me whakatuwhono, ke tū mau ke mātutaki e tau langamatai nei mai tau pisinisi mo e tau tangata ngahua. Koe whali tali whenonga Scenic Matawai, ne pā ai he tau mahino kua mole, ha kua nā kai whai tūlisi e motu. Tala mai e takitaki he whali tali whenonga ko Matthew Brettle, koe aua ni e tau langamatai nei, asi maiki ai a Matawai ke tutongi e tau tangata ngahua he tau mga aho nei. Kua manaki fōki e whale kai he Matawai ke liu hawhangi he awhleile he whahitapu nei, me anō atu ke tau whahitapu i mua. Ka koe uta ni ke tau koloa moa he tau mga aho nei. Tala hau mai e Chamber of Commerce, koe whakatali atu ni ke tau mga aho i mua ke iloa mai he whakatuwhono, koe tau mga aho whē ka whakata e tu tangata whenonga vēwa ki o mai ke motu. Ka koe mena mahuinga he tau mga aho nei ke tū mau e tau tupe langamatai nei ke lata mai tau pisinisi, kua kumi langamatai. Si pia tau tūla tau walatala te tupu e lata e mea whewhi nei. Tuku atu tau uif ka alofa lahi ki a Lady Fifita Tālangi, mo e mawhau alau lahi ha Sir Toke Tufukia Tālangi, ha koe ongo mauku nei kua hoko ai ke he amtula mga whawa, mo e motuku niwe. Unine pō na nofua.